Kebening kong nga ay ngu yung beli tumbuh ng tao pala doon dekat nga mga koy benda benar umuwi potong kemudian potong parti NPP bakam kong kalau bangaladan bertemu parti Muslim sama orang ba la bensetnya dibobol konstitusi ke parti lagi leader di jongi nado di national president terus dia partner la benset yang hikam mengin charge di konstitusi di kalau kita kenong rim pentat yang ba anyo wan yu kejat biang hakasnong kebal hal pun yang ada utra snong nang ni nasional nakasan kapelong yang ba ada hak kumlu menganyo panwara lem ya kita kipan ya pen ba kipan yo ban keno senyang lang bat kesenong getau dalam bat ke area konstitusi yang kepar yang umat harsyad nah kalian jonga kumukutong juga NPP nakwa ba kipai ba kin ai liang ai biang kecing kesan ketika diang nagamenta ya nga kumukutong juga National People's Party but kamtam mangiyo kumno mangiyo mania trailang larang ipoy hagatong iyo mania trailang but kamtam but ki dorbar sinong ki dorbar kur ki hima but ter kumtahi kinakaliang ko nga na supal ka jikalpal na kanya kipat baro juga ni ta 24 alpusaw pariyong constituency pas somha but kumno ban island ketika diang kamtam yang kumukutong jongkalika National People's Party NPP kumukutong jong National People's Party hot ngalajuyat bon ki constituency jongkalika state megala maginit ban litur alor kamtam nang takani ka party ti haba nadon bakani ka constituency menta manya trailang bat kini ki party leader ki jongi nadu ka district nadu ka block president bat kumjo ki executive committee jong ka block bat kamtam ya ki primary unit ki badan hagli po ke area motarisal ya alor baka jing trei bat ni hagani ka kenti jong ka MDC election ni ba ki ba nalani kita leader ki jongi dan kita kemansim makumno ngin trace itom bak ngin poy sakatong yang dengar kumbu district president di kerpat di pajba mo tong ka mau tarisan bat kamairang bakin island ke jingkisan nak kabanta kan ke parti ke jungi NPP yang iba sarelang warjri kumjuro ni kita nak banta iba pat scam dan tatiang naman ngi kita hakan ke district ke jungi ke district ke batmai di ngran ton kam sepun ke je karoi kapar di ngakapar ik pajba ken sultho ba ke MLA kla ai sigwe ke parti ai mentai ya ke MDC ken chip no ek parti NPP ke jungi badon ke sarkar mangiyo ban trelang ya ka mentai ke jing ton kam juga ne ke district ke jungi di kum juro na ne ki kandidat ke jungi di kitbok iki ba kinang la ban train da ka benta banang ban klan ya ke ka six schedule kumba ke parti ka don ke di kwa ban penroi na ka benta man yadai kirit pan namta ki chinong ki thau seng samla ki ma ba kunta ter de kubej pon